Mama, noneho birakaze. Tutize ibintu byamubayeho ku ishuri. Nakumiro. Birakaze? Habaye se mwana wanjye? Aha, mwana wanjye ko numviye ko wabencitse. Ntumbwire ko yakubaganye ku ishuri kuko nukuri kw'Imana namwica. Mama, ntago yize kubagana, ahubwo ni ibintu bamubajije. Biramuyobera. Kandi nawe urabizi ukuntu agenda yiyemera hano mu rusisiro. We niwe wa mbere ngo nta kintu atakora, ariko ubu noneho byamucanze pe. Ahwi, mwana wanjye usikora nigize ubwoba. Unanigize ngo yakoze amakosa, nzi ngo bagiye kumpamagara. Bamubajije ngo good morning. Arangije arasubiza ngo mudugudu munini iwacu ni mu rusisiro. Yenda mwana wanjye tuturananiranye pe. Ubwo se yuri yarabikuye hehera. Ikibi gisekeshe nuko namuhishiriye. Yambwiye ngo yabikuye mu ngoto. Kandi tujya kwa anti yize kujya twigisha cyongereza, nabwira tuto ngo naze ngo twige akanga kunyumva. Ahubwo akera muri twa dukoryo twe n'amafiyeri. Usubunda akora iki babyaye babyaye. Toto ko numva atangiye kumbera ikibazo n'ubu ngubu ko. Mama, ibyo wibigira ikibazo. Muri atoto nunuhanga nubwo yigira kuri. Kuko nyina amaze kubimubwira. Aravuga ngo nishora agiye kwivamo. Cyore, ni munyumviro wa mwana. Erega nakataramera kazamera ari wanje. Wagiye kuva mu ishuri. Oya mama, ntago ari ibyo nshatse kuvuga. Ahubwo yavuze ko agiye kwiga akabe wa mbere ndetse mu rusisiro rwacu akaruhesheshemo. Ayo mahirwe nayakura he? Erega umwana wanje azi ubwenge nubwo yegera amayibobo. Kandi abizi neza nkurikije ubukubaganyi bwe. Uyu mwana yatsinda pe. Naho rero yavuze ko ngiye gukora iyo bwabaga kugira ngo zabatsinde. Bantu mwese mukurikiranye Toto na Ritu. Kora shana subscribe kuri channel yanyu. Kuri Toto Wacu Katuni kugira ngo uzakurikirane izindi episode. Murakoze.